بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah mga tayo mga mamaster ng utwa Islam. Dumil ka tutan yung lecture adlaw ini insyaallah subhanahu wa ta'ala ang buok makulang sin kami sarata insya ini naghihindo ray sa Mahad Nuro al-Islami naghihindo siya Mahad Nuro al-Islami di ko na dinang magpalukay talakon pinang buok puro sin kami kalasahan ni Sheikh Al-Amin Hussein فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli puasang ulit iban pamuji fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda iban ke salawat panabi kani Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mga katautay manghuran agama Islam, yari na isatin kami dumihila sa maniutiw kanyo, murah-murahan ikapagmumpaat na to di namayan hadunya nabiluwa na tuod dagpag paadaw akhirat. Mahuli mga tay mga udaha agama Islam, in hikarihil na mo maniutiw katumtum atau akan wasiat muna wasiatan namo in ginhabaran namo amuna in pagtawagon bang bahasa Arab as-sabr amuna in pagsabar mga tay manghudha agam Islam bahasa siya Arab bang translate mari pabahasa taso pabahasa sinog amo na lang yan pagsandal. Hati niya in pagsandal atau kan pagsabar wajib ka tanisin Allah subhanahu wa ta'ala in subay kita niyo masabar aparkala uno na in pagsabar na bahagi siya pa tung kabahagi. Muna bahagi ang panagnaan wajib subay sabaran sin kita niyo amo na lang niya as-sabru ala ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Amo na in subay kita niyo masabar hapagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya subay kita niyo masandal masabar halabay pagtaat uminang sindya akan sin Allah subhanahu wa ta'ala subay kita ni masahab. Sabab tayo manghud ko agama Islam bang mayroon kasabar sin kita niyo tanto na sadya di tanyo majupok atau akan di tanyo mahinang majupok indya akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin parkala sambahayang ini bilang siya pagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala wajib siya subay aun kasabar sin kita nito mulay ha ini. Sabab bang mayroon kasabar sin kita niyo magpalindog sin sambahayang tanto na sadya aun waktu di tanyo mapatindog in kaibanan waktu aun waktu pi unta niyo sadya in kakausan sin kita niyo. Dahil sa pagbiat to wajib ka to tanyo in magsabar parkala ini. Labi luba na to hawak to sambahayang subo. In ini bang mayroon kasabar sin kita ni mga tay mga hudha agama Islam tanto na sadya hawak to yaon doon in waktu pagkahagot atau akan doon in waktu amoy paglilisok sin manusia magbangon. Bangway ron kasabar sin kita niyo tanto na sadya hawak to yaon. Di tanyo sadya mapatindog in sambahayang sulod. Damit yan mga tay mga dahagam Islam. Aparkala pag-unsod jakat in ini wajib day subay kita niyo masabar kaparkala ini. Hambuk siya ni den ha mga wajib tani pagsabaran mabilang sa inyo pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in jakat wajib siya hambuk siya din ha mga rukun sin agama Islam.
Wajib siya sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga sila taudayahan. Nasubay maon ka to tanin in kasabab aparkala ini. Sabab in jakat wajib siya subay siya hiungsod hamanga sila dayahan makagaos magjakat sin panganta niya. Ampay hinasil sin manus siya tabiya da kumadhang gatus tabiya. Bang mabot na in pagjajakat sin pangalta, bang kailo tiyuk pa in jakatan, aon din hamanga manus siya magpakaiyan, amin lang niya makasipog sa inyo siya din jakat sa mabtiyuk pa. Oo, bet. Makasipog yung so din jakat sa mabtiyuk. Sa inmanus siya isap, bangit tumataod na injakatan niya, nabukon na iyanon niya makasipog sa umyan na siya makaog. Maog na siya hapangalta niya sabab mataod na injakatan. Amuinin magkahinang sinmanos siya. Dahil sabab ito, subay kita niyo masabar, masandal kita niyo hauno-uno na, hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, labi luba na, pag-ungsod sinjakat, subay tanyo sabaran in pangalta yaon, bukon katuk tanyo, then Allah subhanahu wa ta'ala wajib in pagjakat then yun. Dahil sa mabiyat mga tay manghudha agam Islam, mabilang siya ito pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damit ken haparkala paghaji, in paghaji, agun giyatusan ibo in malawak kato. Bangway kasabar sin manu siya parkala yaon maghaji pa Baitallahil Haram, maog siya hapangalta niya wayroon kasabar niya tanto na sadya di niya hikatunay in paghaji madto pa Baitallahil Haram. Dahil nasabab ito sabalansin kita niyo sumabal kita niyo pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In hikadua ni bahagian sin pagsabar as-sabru an muharimillah aw ma'syatillah. Hati niya subay kita ni magsabar amuin hahinang hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa hahinang maksiat. Subay kita ni lumayo dan hahinang hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hinang maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mga tay manghudahagam Islam, subay raysap kita ni lumayo, sabalansin kita ni hindi kita ni sumuok pahinang maksiat. Sabab in maksiat, mga tay manghudahagam Islam, ini dosa. Dosa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna an-nafsa amaratun bis-su. Sabsabunnal-bunnal ingin hawabarantay ni in barantay ni masub siya hay hinang mangi. Alhasil subay kita ni masabar kapag di kita ni sumuok hay nang maksiat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod din hay nang maksiat. Mataod din hinang maksiat fa Allah subhanahu wa ta'ala subay tani tangkisan sabaransin kita ni. Amuna in pagtawagon bisarahon na tumani to in maksiat sibi-sibi. Hapangatod sin kita ni sibi-sibi sa hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala dakula sa inyo dosa. Maksiat sibi-sibi magkahinang sin manus siya di niya pagkananaman in siya nagdosa. Amo na in pagtawagon, amo na in pagputing al-kadhib, amo na in pagbisara puting. Imbis sa raputing mga tay manghudahagam Islam, maluhay siya hilaptik sindila sin manus siya, maluhay siya hibis sarah, amo pa ka hindi makakaos magputing in taumaas atawakan in malaas na walau pun kailo in bata-bata bang muhinduan pagputing bakaw na makakaos in magputing. Ini hapangatod sin kita yung sibi-sibi hinang maksiat sa hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala in ini dakula.
Sablaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Agi sin Nabi tani Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, halli kamu sin bisara puting, amin himumungan puting. Habsabunnal bunnal in bisara himumungan puting yan, yahdi ila al fujur, mangindarahi siya pahinang amun wairun kapurujanan niya, mangindarahi siya pahinang maksiat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innal fujura yahdi ilan nar, iban sabunnal bunnal in hinang maksiat, in hinang wairun kapurujanan niya, manundani kaymo atau akan mangindarahi kaymo madto palang sinapinar ka jahannam. Dahil na sabab dito, sibi maksiat amun ang pagputing dakula indusay ni fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil hamuk hadis, al-kizbu ra'sul maksiyah. In pagputing, in bisara puting, u nakura sin inang maksiat fa Allah subhanahu wa ta'ala. May taed to mga tay manghudaha ang Islam, sabab bang inmanus siya timagna na nagputing, bang inmanus siya timagna na siya magputing, na doon na magsabab tiranan makahinang siya langgal sarap fa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na magsabab tiranan in siya makapanakaw, doon na tumagna tiranan in siya makapag-inom alak, hasabab sin puting yaon, manundani kanya pahinang maksiat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sabab dito, wajib subay tanyo sabaran, hindi tud kita niyo magbisara sin puting, in ini hapangatod na to, sibi-sibi dosa, sa tumtumon na to, hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa lagu-lagu ini dosa. In hikaduan niya, sibi-sibi hapangatod sin kita niyo. Subay tanyo hatihon, sibi-sibi hapangatod sin kita niyo maksiat, sa malago sin dosa, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amon ang pagtawagon, al-qis, al-muamalat. Amoy lang niya magpangatkal hapagdagang. Ini jimatu ini hakahula-hulaan. Jimatu ini haula sambuangga. Amoy pagdagang mangatkal patay manghud niya. In ini hapangatud sin kita niyo asibi siya sumagawa hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala malago inudusan. Biya na upama kun mag minudo ya sin magdagang kau tawyo, imbis intawyo on bihon mo hatinda marayaw siya, pagsakali mawot mo patinda mo, lamuran mo na siya tubig. Inyat to bilang siya pangagkal papagkahimumano siya. Liangan nito sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan magdagang kau hatay manghud mo, doon nakabungang kahoy, pagsakali iyanon mo inbungang kahoy, yaon marayaw in hinog, ataw kan marayaw, pagsakalin hababa, halo. Inyat to bilang siya pangakal, patay manghud mo. Magdusay ito pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa babet to, subay kita ni masabar, doon nakahapagdagang-dagang, ataw kan hauno na parkala, halabay maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay tanyo di hinangon in maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabin ini magdusa sa jakitan nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikatu niya wajib tanyo sabaran, amuna in pagtawagon as-sabru ala aqdarillahi ta'ala, o muallima. Amuna in subay magsabar kita niyo hagantaan, hakadar yutang kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay kita niyo magsabar sababin ini, kadar gantaan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sababit ito mga tay manghud haagam Islam, bang inmanus siya paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala musibah, panandas, subay siya masabar, doon naka in siya
kalawaan pangalta atau kan kalawaan anak atau kan malawa kanya in kalalasahannya nasubay siya magsabar sababin ini kadar gantaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in kita niyo Muslim, in kita niyo beriman, asal iyan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tandasun niya kita niyo haununo na perkala. Aki sentuhan na tu Rabbul Alamin, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala ibantan tutu tandasun na muda kamu sin unu-unu na doon na katandasun kita niyo hakabuga hati niya aun waktu inmanu siya tandasun sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin muga na siya hakuntara niya amu pakakuntara hat makakita amuin sarok kabang na muga na manusia. Ini dan mga pananda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walju, ibang tandasun kita niyo hahapdi. Inhapdi mga tayo manghudhagam Islam. Bilang ini din mga pananda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin amuin gutumun inlaw sin hula. Amuin wayroon mabuhi panghianom. Wayroon makaon halong sin hula. Nain ini panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala subaitan yung sabaran. In hapti dua. Aun yan hapti, yan doon kay min katan. Yan doon kay min kakaon. Yan doon kay min pangalta sa masi-masira kaw ihapti. In ini din ha mga panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab hamasa na kauna hula Arab, jimatin parkala ini. In Arab kumaon sila hulma hangkabalde sa di na sila kan suban. In ini jimatu hawla Arab kumaon sila hulma hangkabalde di na sila kan suban. Dan sabab beto habdi panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naksim minal amwal damik ken tandasun kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy mig kato in pangalta ta. Ate niya, kumulang in pangalta ta. Dahil sa mabetto, in mga tao, dayahan, bangsa upa makimulang in pangalta nila, in sila bariman, in sila namamaratse pa Allah subhanahu wa ta'ala, na inyat to siulayan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukunin maksud, saukat na kimulang in pangalta mo, amin imastul na kay mintuhan Rabbul Alamin. Inyat to, dahil ha mga panulay, panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala, kitaon niya bang biyarin in kusog sin pag-iman atau akan kasabar mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal anfus, atau akan haginhawa, malawa na kayong kialasahan mo in anak mo, in asawa mo, atau akan ginhawabaran mo na magmula, nen ini subay ray sa wajib day sa sabaran sin kita sa kabin ini gantaan dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala. Gantaan dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala bukun isab inhinangon sin kita bang kita paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala musibah amun mabiyak kita sin masa sin nakaw na tao jahil bang sila paratungan musibah doon na kamatayan anak atau akan kalawaan alta atau akan malawa kanila in kialalasahan nila in hinangon nila magkanggut sin buhok magbina sa sinbaran atau akan maggirit sin badyo nabukunya tuwin hinangon sin kita niyo sabab inhinasal sin manusia dahil pahamasa na kauna sambil pamasabihayaon bang paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala panulay atau akan musibah in magkahinang nila muna-muna amuin dumugal sila dumugal in manusia indugal mga tay manghudhagam Islam tu
Muna-muna, dumugal in pangatayan sin manusia. Hati niya sambil makaangan-angan siya, law niya wayroon bahala sa kako sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab kiya kaniya in kalalasahan niya. Dumugal in pangatayan niya. In hikadua dugal, amoy dumugal in dila niya. Di mamarahi dimugal in pangatayan niya, sa giwa niya pabisara niya panamungmung pa siya, in ini. Yang langan sila Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya mamungmung siya. Mamisara siya sinuay bidda. Amoy lang tana mamungmung pa siya. Hadi mamarahi tiapok niya na, hapangatayan sa jasa bisarang niya pa. Ikarwa dugal. In hikatu dugal, hadi mamarahi tiapok sin pangatayan, sambil bisara sindila, sa aun waktu, dumugal pa ingkin hawabaran. Amunin in paghinangon sin masana kauna tao jahil. Amunin pagtawagon bang paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala panulay, malawa na kain anak, aun waktu magkahinang sin kitanyo, magkahinang sin kaibanan, magkanggut sin buhok nila, aun waktu magbina sa sinbaran, maggirit sin badjo, atau akan magsuntok sin dingding, na amuinin kaibanan magkahinang sin manusia. Dumugal siya pang paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala musib. Nasubay kita niyo masabar. Sabab pang ini kaya sabaran sin kita niyo na mga tay manghudha agama Islam, di ilang kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala pahala. Imbis in kita niyo yaon, di ilang pahala sa panghinang sin kita niyo, amin magdugal, mamungmong, magbinasa sinbaran, imbis pahalaan kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, anduk kailo, tiranan, di ilang kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala kasusahan. Di ilang kita ni sin Allah subhanahu, magdusa kita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tay manghudha agama Islam, in mga sila beriman fa Allah subhanahu wa ta'ala, bang sila paratungan musibah atau akan panandas in hinangon nila, magsukur pa sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang siya makakita izara ma yakrahu kala alhamdulillahi ala kulli hal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya makakita amo hindi niya kabayaan, umiyan na sadya siya alhamdulillahi ala kulli hal. Hati niya magsukur pa siya, mamuji pa siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa mabit mga tayo manghudha agama Islam, subay kita niyo masabar haparkala, doon nakapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Masabar kita niyo hay nang maksiat anibansin kita niyo. Masabar kita niyo hagantaan biyutang kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in mga manusia, masabar asal law sin Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Agi sintuhan na Rabbul Alamin, sabunnal-bunnal lang idihil na muda, hamanga sila magsasabar, masabar sila pagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, masabar sila hainang maksiat, damikyan masabar sila hagantaan biyutang kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, na idihil na muda in tutungbasan, amin tutungbasan bigayri hisab, hadi nila na mabista. Dahil sa pabekto in ibadat panagnaan, sambil aun hadis na mayta, bangkaw makahinang hambuk karewan, tungbasan siyang po, hadi mamarehang po, sambil lipaton siya papitong katos kalipat, hadi mamarahipan nito ila adapin kathira, sambil lipaton pa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampain mga sila masabar, bigayri hisab, tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadi na mabista-bista sin manusia. Hati niya, nakalando, in pahala ipagdihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga sila masasabar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa babet to mga tay manghudha agama Islam, biya na sinagi,
subay kita niyo masabar hapagtaat paghinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon agaron sin kita niyo in hawanap so sin kita niyo sabab bang hawanap sin agad sin kita niyo ando kailo na tanto-tanto na sadya in ikaiba ng ibadat kapasaran sin kita niyo. Damit kian sabaran sin kita niyo uno-uno na hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hahinang maksiat amin hinang di kababayan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini suway resap kita ni masabar. Damit kian hagantaan kadar sin Allah subhanahu wa ta'ala na suway resap kita ni masabar hasupaya ramayan in kita niyo magpahalaan sin Allah subhanahu wa ta'ala mago adlaw akhirat. Asalin kita niyo dyan baitan sin Allah subhanahu wa ta'ala tandasun niya in mga ipon niya bariman. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Hati niya ya kamu mga bariman, ya kamu mga namamarat sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsabar kamu pagtaatan fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban pagsabar kamu di huminang sin maksiat, pagsabar kamu hainang maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa mapekto bang tanin kasabaran in parkala ini insya Allah subhanahu wa ta'ala madawhat sin kita nin tutungbasan surga sin Allah subhanahu wa ta'ala amun tiyatagaman niya katutan. Murah-murahan mga tay manghagap Islam in patumtumetto magmumpaat katutan yung di naman hadun niya labi lubat nagpagpaat daw akhirat di nasa tuttuban sin kami. Ibalik namin salam kasila sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga tayo mga master mga Islam. Ito tanong na diyo sa lingkat-lingkat patuntum sinambo puro sin kita niyo berakan Syekh Ustad Al-Amin Qasim dami kan siya niya berasa po sinaw kaya niya siya nitambok ng mga kapatisunahan mga Islam. So kung nato po malingkatin patuntum sinambo puro sin kita niyo yato aparakala pagsabar mura-mura niya ito ng mapaat kalutan niyo. Muli, pamahid kami halapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.